Gala número 21. Suma diosauti hirpa kita ya munasinyampi tati mana ani punia antut istati alak pacar uring kamar ampara mampi hirpasita ya kumampi puni nayak sarang takim saranya sinti camawa yanap kita ya diosau kita karikasinya tu kasihnya yang anak kansa wai kasih tai bunyi sirisa ya kisinya sa tak etope wa muyun itu ampara mampi hirpa kita ya mampi puni nayang sarang takin saranya sinti jamawa yanak kita ya Dios autirá oh Padre amante hoy yo te pido tú escuches mi oración y llame Cristo de mis pecados para que cumpla tu voluntad. Guíame Cristo con tu presencia, siempre contigo quiero vivir.